Pamirsa tradisi ngayah pinaka budaya khas Bali, sane nyinayang gegiras gotong royong miwah pasikian. Ngayah artos nyane ngemargiang pekarian antuk lascarya, sane kelaksanayang oleh krama Bali, pinaka cihna pengabdian, majeng desa adat, pura utawi komunitas. Tradisi ngayah krama antuk sinarengan makarya sekadi nabdabin serana upacara adat mararesik utawi sanelianan medasar antuk manah lascarya sane nyarengang krama Bali ring parikrama adat utawi sosial. Tradisi puniki kata kepangi ritat kala wenten upacara agama utawi ring desa inggian sami kramane tedun ngayah. Ngelintangin ngayah inucap krama nenten wantah nyinayang rasa tanggung jawab nanging taler nincapang pakilitan sosial pantaraning kramane. Silit tunggil nyani gotong royong, ring sajroning pemarkin nyani, ngayah ngijen pangruhan majeng krama mangdani side saling wantu medasar manah sanining. Lianan punika desta inucap kakukuhang antuk rasa menyama braya pasikian miwah singgih majeng adat istiadat. Ngayah madaging nilai-nilai kemanusiaan sekadi lascarya miwah rasa saling urati sani patut kelestariang. Tradisi puniki taler dados pebelajahan majeng yuanani mangda sida nyinggihang budaya leluhur. Sahe ngaruma ketang rasa pantaraning krama. Ngelestariang ngayah pinaka amongan samian angge ring sajroning raksa identitas budaya Bali. Ring tengahing modernisasi tradisi puniki ngelingang krama indik mabuat nyane rasa pasikian miwah kontribusi kolektif. Melarapan antuk ngemit dreste krama nenten wantang lestariang tetamian budaya nanging ngwentenin kahanan wewidangan sane rahayu miwah rasa solidaritas. Tradisi ngayah kedadosang simbol gotong royong pahan budaya Bali. Ring pemargin nyani krama Bali nyaga harmoni sosial ngelestariang nilai-nilai adat sani kedadosang unteng budaya Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV.